Right, for the trial mori pi in luak du melu wa tambe TV in matine nya Wilfred Akai wakili du results met du kimekwi papati NNM primary man pi mayor ka chelki councils duju mapat mautum igulu city lawoni in the piari ngwan me du ma bir magalibari ki piari beach wakili du detail kar team tech subscribing the notification bell beru pin kono Rabiri Kindano, Mani Lobo, Jamie Duju Makar, Kibene, Iramo, liking, Ramo sharing, Bena, we are Klu, Remy Kachiki, down Duju, Magichi, to a ping, Kama Pat, Bego King, Jemma Beji, Makaroki, Channel Man, Metami Bear TV. Now, Aduki Mekwi, Waro Kitman, Nichake, Lawoni in the Piariva Wan, Ketmotum Koriki City, Wanero, Igulu City, the Windredi, Watiki Divisions Rio, Gulu West, Kachiki Gulu East, Kama Becha ki Gulu West. Igulu West waberu ki dan maramo a dek mago ber katale memako talbera papati NRM meberu meya meba dege la yivi division Igulu West. Waberu ki Komakech Roberts kidong waberu ki la dit Luba Alfred en uberu wan koma dek me la yivi Yamchon kibeno uteme kitevane meberu meya ento I maramau karocha unyoni kui mau karchani en peo no kui mabe doko tamani mire duk chen kido maberu ki okedo Patrick manti kindana dep magutale adugi me kuigi woro kitman koma cage Robert no kui mia bero ki Pierre dep man chungi position me nambario en uchui pasena pa we bero tonne mia rio ki Pierre bor we bichel uluba Alfredo no kui mia ngwen ki Pierre bero we bichel position me namba dek I pasena pa we chetone mia rio ki Pierre Bero rio kadong okelo Patrick no ki alibadek kia pa we bero chung I position man number chel ki pasen maron Pierre Bero chel tonne mia ngwen ki Pierre ngwen we rio mero kit mo tunkwere kadong obero direct councilor 5 ba dege na ibi division obero ki akana Geoffrey no ki alibario ki Pierre ngwen we abongwan chung I position man number chel ki pasen marao Pierre Big Rio tonne Pierre Big Rio Komakech Richard no kui alibachil mia rio kia pa we beach chungi position man number rio I pasen Pierre Dek we chel tonne mia chel ki Pierre man we beach o lanya Sunday no kui mia beach ki Pierre Dek we biro chungi position man number Dek I pasen pa we beach tonne a chel man ket motum kwere kadong woman councilor 5 ba dege na ibi division south watieke dano ario oberu ki aloy jok Priska no ki mia beach ki Pierre bor we beach I position men number rio ki percent Pierre dek we bero tonne abor kadong oberu ki lake Evelyn la mwara no ki mia bongwen ki Pierre bichel we dek chungi position men number chel ki percent Pierre bichel we chel Pierre bichel we rio tonne apa we bichel mawero lake Evelyn la mwara chung do position ka Kenyo I party NRM wachero I woman council 5 ba dege levi division north wachiki dan marama dek magotale ikine waberu ki be Dorian Luboyo en no ki mia bor ki Pierre Bero we abero kadong achayo Susan no ki mia rio ki Pierre Beach we rio I pasen apa kiken kadong a team konsi uyegi no ki alibachel mia chel ki Pierre Beach we aboro I pasen Pierre Beach tonne abor mane adukime kui moti meki Gulu West Gulu East udugu kitman watieki abe gifter man pi Pejla Road division mayor no kui aliba beach mia bungan ki Pierre bungan we dek I pasen Pierre bor we bor tonne mia ngwan ki Pierre bungan we chel kadong Omaya Patrick en tiwon kom mechuk madit na Gulu en no kui mia bero ki Pierre bero we bungan I pasen pa we chel tonne mia bit ki niga dek man ket mo digu kwere direct councilor 5 Pejla Road division wa beri ko court Francis Tony no kui aliba dek mia bichel ki Pierre Beach we bichel I pasen Pierre Beach we boro tonne Pierre Beach we
Rio tone mia beach ki pier Rio ye angwen kadon wabedo ki Wat Dog Francisco Awori no qui Rio mia beach ki pier ngwan wi chel chungi percent pier ngwan wi chel tone mia ngwan ki pier bero wi a beach then wabedo ki Women Council 5 peje Laro North wacheki alar koma Caroline no qui Rio mia beach ki pier beach wi deck i percent pier beach wi chel tone mia Rio ki pier deck wi ngwan kadon wabedo ki Nyaga Jenef no qui mia beach ka pa wi beach chungi percent pa wi boro tone mia beer ki pier beach wi a chel Women Council 5 Laro peje South wabedo ki Adorach Eunice no qui mia ngwen ki pier bero wi boro i position number Rio ki percent pier deck wi Rio tone mia Rio ki nyiga boro kadong apiu Lilian Rita no qui mia deck ki pier beach wi angwen anena Tracy Flavia no qui mia beach ki pier beach no ana yo chame number chel ki percent pier angwen wi angwen tonne mia Rio ki pier deck wi beach now one come ma nenlo kom ye ladit nyero David is city material registrar u declaring Kidman ki jo duju magot yoko kui mamegi kun position mo kana tie madane u karo ano post nyone ngat mo pim ke go birpe o berke chan Susan man pe Women Council 5 pe Laro peje Central en ngat mo tele kwere u birpere kada ngo bedo ki honorable Okwa Alfred en bene o karo ano post no ninga mo chunkere birpe man pe Lord Mayor Megulu City ite party NRM donc adoke me kui man kini amatini tum kitman wabi kelu iri detail mo ken makwa ngomati Megulu district e kitgum ka ki noya ki amor kitma ye waro kwere ki umoro merpe wegi koma beach football mio Megulu City Mayor ka kilo councilor mamegi timtek lobwa kare duja lobwa itamibe TV kare duju amore